Shinzo Abe je bil novembra 2016 prvi tuji državnik, ki je obiskal takrat novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ves ta čas sta Tokio in Washington vzdrževala tesno zavezništvo, predvsem pri vprašanju severnokorejskega jedrskega programa. 日米が国際社会をリードして圧力を最大限まで高めた結果、北朝鮮から話し合いを求めてきました。私たちのアプローチは成果を上げています。その中で米朝首脳会談を決断したトランプ大統領の勇気に対して称賛したいと思います。S tem se strinja tudi Trump, ki je od groženj severnokorejskemu režimu prešel k spravljivejšim tonom. I really believe there's a lot of goodwill, a lot of good things are happening. We'll see what happens. As I always say, we'll see what happens. Because ultimately it's the end result that counts, not the fact that we're thinking about having a meeting or having a meeting. Nekaj negotovosti pa v odnose med državama prinašajo carinske dajatve na jeklo in aluminij, ki jih je uvedel Washington, Japonska pa se ni znašla na seznamu držav, za katere dajatve ne veljajo. もしですね、日本がですね、この鉄鋼とアルミニウムの関税をかけるのをやめろと言えば、おそらくアメリカはね、待ってましたとばかり、じゃあ自動車とかですね、農業分野ですよね、そこを市場開放しろとこれ言いますよね。それできませんのでね。ですからそういうことで、だからおそらくですね、これ想像できることは新しいですね、なんていうんですか。Oba državnika s tokratnim srečanjem tudi utrjujeta svoj položaj na notranjepolitičnem parketu. Trump se v domovini srečuje z vedno novimi in novimi političnimi viharji, v nič boljšem položaju ni niti Abe, ki ga zaradi škandala s prodajo zemljišč, v katerega je vpletena njegova soproga, pozivajo k odstopu. 今非常に大きな問題点というのはアメリカも日本もですね、それぞれトランプも安倍首相もね、やっぱり国内の大きな危機問題を抱えてますよね。ですから例えばアメリカの場合はですね、あれですよね、北朝鮮の交渉もそうですし、日米交渉もそうですけど、やっぱりあれですよね、こんなに頑張ってほら公約を満たしたんだということを言いたいわけですよね。だけど日本の場合はですよね、いや今ひどい状態だけどやっぱり外交問題では安倍ちゃんだねということですよね。Ameriški predsednik Donald Trump je sicer tudi potrdil poročanje Washington Posta, da se je prvi mož Sije, Mike Pompeo, v Severni Koreji srečal s tamkajšnjim voditeljem Kim Jong-unom.